Good afternoon, psychorally. Kajikana video hi thai laka phabla tairara khisa gi jiklagi ji remakap da channel hi through aina ot mathala ka hai audio akha ina lokhuida klasam bangda hi maram le kiteu ka Tangkhul version aina YouTube channel hi through aina unboxing sang mi aidale imaram naw Tangkhul naw pingwa kajikana audio hi longa akha khuinga akha khuipara chiwi maram le mathang hangke ari ina ot hili juthai dekhle ot hi 1 in 5 kajine 5 in 1 kajine ot yur akhamangli ot phanga si jinga paine ot yur akhamangli ot phanga si jinga paine ina hi Amazon aina kukhine Amazon li order sa kukhine kajik than khuinga ka Amazon li wala kala khuipai sorry link mamsa mirror thore ka kajik than ina title mi haidakle video hi title mi haidakle juli ji we aming jaina Amazon li Flipkart li ka phatran li samamra ka kajik than YouTube li la type sa laga read unboxing sai kor yeng hai laga oji mathai kajik than li khuipai China arriva hi unboxing sauce. Let's get started. Remkap the plastic hena sanga jokra ne already box in a shwaire kala shol ga check sa kai ne arriva ita da hi just shok hai jana tumne chithai lu shit ngai ili cover li thai da kle hi wireless speaker with selfie stick the thai da lei ka hili lang khama interesting lei khame zang da lei fujine hili thai da kle hila khwa ka sign mi hai da kle hi selfie stick picture lei da lei kala hiwa colors ka chung kha ina chithai mi da lei kala hili thai da kle hi hili option ke te khulai jithai technical specification speaker diameter 1.5 inch output power 3 watt ne impedance 4 battery hi option khini leide lei aman kha sakmai pana 4000 mAh ne kala ari ne ko khui hi 2000 mAh ne katuna box li promise ka hai chu da 16 hours la khong bai da hange box li shot ran le hi da chang sare plastic bag akha sang mi de lei plastic bag okay nice color mathalak lei greeny light green ye odi hai sa se alo box likhin bai jang likla box le jang dak le hi menu guide ne hi kajik thane hi pal ka mathe ka hi we atisu the direction atisu the use sa pai lik tong sang mi hai de le key features kala button off on sai kor hili sang mi hai de le kala hili akha chang phaye hi na charger cable ne nawi mobile charger head chili sang laga charge sa pai or mane ka laptop le charge sa pai charger na hina kala hili aka chang da kala hina okay hina holder ne kajik thana journey ke zara tamli hili aka chang da le rubber line hole sa khui khwai hili just hook khui laka nawi kashanli or click la da hok thang bai okay ara psycho hi side le house ara hi pai main sala gaina hili next sang da le hili minus power volume kala hili plus kala hili button off on kala hili camera okay remi thui da audio hili sang da klai khima maikla check sa se hi bluetooth speaker ne portable bluetooth speaker ne 3 watt we portable bluetooth speaker akhle haire number 2 le hili torch light la sang haire hili torch light la sang haire chui thili hili selfie stick ka jang ne selfie stick rak sor ka jike hili selfie stick sang la ka hi
selfie stick jang ne hi ka sang ne still ne thada quality ma thala ke hili nawi mobile che hili hang sagi jine lage hi wireless ne selfie hi wireless ne ki kha nawi higlale mobile chili wire connect sa khwai mlai ne hili already sensor jang hai ne chan hili mobile hi mount sa hai laka na selfie si chin bai selfie sa das chin bai na selfie stick la here chui thili hili pen drive la sang bai kala hili memory card la sang bai memory card sang laga la khong bai pen drive sang laga la khong bai kala charging we hole port hole na hina chana hina hanger ne chana hili patala kha kha chithai dekhle pa na hili power bank la sapai jine power bank la sapai jine atang na we any mobile charger ji khui laka na we battery mobile battery darka sak hai thamle emergency sa da power bank we wang la chin pai jane portable bluetooth speaker kala torch light selfie USB port kala micro SD card sang la khong pai or hili emergency power bank sadala si chinga pai ne chana hi mathala ka hai audio ra khane athumna hili promise me hai dakle guideline me hai dakle attitude 16 hours continuously hi khong pai e gijine inang yalom pong de la khong e hi ki ka battery ko kum lai me battery lasting sala ke 2 or 3 hours charge sa hai uthili na ko khong lom pong da khong pai China hina ina kukui hi Amazon wana kukui ina low quality paji kukui sane hili hilim thak mai kala color lam thak mai kala power lam thak mai le 1000 we above ina odi kloi Amazon wana kloi 850 mangli klone price 850 mangne China ili hanglojika price wa disu the odd hila thada jakshilama jimane orla jakshilama jimane kala price la hongla ke jaina Amazon li wala ko khipai or mine ka Flipkart li wala ko khipai kteu khali condition mathak mai kala quality like mai mathak mai khuira jakha 1500 mai kali samang price jana hi nei